Poď, Rokinka, poď. Rokinka má 11 mesiacov a ukážeme, čo sa naučila. Teraz sa snaží dostať von z klietky. A na ťuknutie na stojan vyleží na stojan. Rokinka. Tak, to je ono. Rokinka krásny papagaj, áno. Rokinka krásny papagaj, áno. A ukážeme, čo je Rokinka, že? Rokinka otočí sa ku mne. Rokinka, na ruku priletíme. Na signál. Tak, to je ono. Tak, krásny papagaj, Rokinka, áno, počúva. Rokinka, krásny papagaj, áno. Ide naspäť na stojanček. Poď naspäť na stojan. Poď, tak. No a teraz ukážeme. Čo ukážeme, Rokinka? Tak, si prišla znovu, ideme naspäť. Tak, teraz ukážeme, že keď chce odletieť, zvinieme prštek. Rokinka, chceš lietať? Áno, chceš lietať? Stoj. Stoj, Rokinka, stoj. Stojí. Tak, dostane papaničko. Tak, to je ono. A teraz, čo ukážeme, Rokinka? Otočíme sa. Áno, Rokinka sa bude točiť. Rokinka točí sa. Tak, to je, ešte raz sa otočí Rokinka. Tak, a dostane čo? Papaničko. Tak, Rokinka dostane za to papaničko. Tak, to je ono. Krásny papagaj. Áno, krásny papagaj. Áno, áno, to je ono. Rokinka, ešte raz skúsime. Áno? Rokinka, točíme sa. Tak, ešte raz. To je ono. Stoj, dostaneš papaničko. Odmenu dostane Rokinka, áno. A odmena je čo? Banánček. Tak, to je ono. To je ňamičko. To je ono, áno. A Rokinka, stojíme. Stoj. A Rokinka. Tak, to je ono. Otoč sa, Rokinka, dostane za to papaničko, no. Dostane odmenu, Rokinka. Otoč sa ešte, otoč sa. Tak, a dostane papaničko. Tak, to je ono, áno. Šikovný papagaj, áno. To je ono. No vidíš to, krásny papagaj. Áno, šikovný papagaj, Rokinka.